Okey, teman-teman. Checkpoint pertama. Naik, turun terus kita jalan tuh di pasir gitu. Gitu. Dan selanjutnya kita naik lagi tuh ke atas. Atas sana nanti baru kita turun. Ya. Cok kamu. Okey, strike. Okey. Oh. Ringan. So. Apa ya? Enggak kecil. Apa hitam? Katrek menaruh rapi. Okey. Inilah. Bismillah. Strike. Okey. Strike. Saran. Bila ya kau? Wih, yang biru. Okey. Apa ya? Ini apa baju? Ini baju apa ya? Kue baju.
Pokok jambu ni angin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Daki. Ni teman-teman.